Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Ia vi ia le tua i le nei vaenga le aso. Ia o tato ia i foi i le aso luas fulma le lima. O le masina se fulu. Lua o lua tolu. Ia evi ia le alofa maleanga le lei o le atua. Ia o le pol kalamele nei. Ale pole au nanga foi ale whiangainga o le whangangana o le malo ISARAELU ia ua whapena foi ona a matalia i le nei vaenga o le aso ia pei foi ona ia i foi ia le tato o nanga i nava i aso pei ona ia i le taimi sa masani ona matai le sefulu lua po le sefulu foi le afasfutas ia ai o le ua sifi mai i le taimi le nei afore tas ia pole ala vale taimi e mai ai ia ai mua ona fo ile bi inga male fa taile atua ona olona lofa malona ngalelei pe ona tato ia i le nei aso ia maulunga lava le lofa male ngale le atua olana tausinga olana leoleonga olana puipuinga ia te tato olana fanau ia fatalo fatu ai ma fafelo ai atu le porkalame le fangangana o le malo ISARAELU i paanga masani o ainga ma wo o au na fo ia le atua mo to faratua ia mai se fo o sioma ua kalesia pele le loto ma le anganga kalesia le li o file mo i le nei auli ia fatalo fatu ai ma ua maltama ia te oto umalava i le paia ma le mamalu o Samoa pe ona tato iai fo i mai lava i le amatanga i le nei aso i le tautuaina fo i pole au nanga a le Global Kingdom TV i le susunga ia Pastor Mike pa pea fo ia lana soa tau ia le tunu malo fo ia vi ia le atua malo lava ngā lulue malo le folau malo le whamalosi malo le ono sai i tofi whapena ona po whaiva ua whapena ona tofi ai i tātou mawala auina ai i tātou i le atua i so se whaiva i so se tiute ia vi lava le atua awa ana le se noa lona lofa malona ngalelei ia ele mawhai ona tātou penei ele mawhai foi ia ona tātou aulia mai le nei vaenga o le aso ia pei ona tātou iai mai lava i le tai au ia se ia pa ia foi le nei vaenga o le aso le au nanga po le tautua a le Global Kingdom TV ia whatalo whatu ai ia mawhawhelo ai atu ia te oto umalava whatalo whatu le sunga ia Pastor Mike malwhatu ia Sarah papele no whaalo i le nei auli ai le ngata foi lea i o le so ina ia le atunu ia le atua whatalo whatu foi o ma ua ainga mai se foi o 𝚟𝚑𝚎 ia nese vaitoa pia whai foi o mafuta mai i le nei vaenga o le aso ia le atua ia o le tatou porkalame masani le nei o le whangangana o malo ISARAELU ia o le upu lava le atua whapena ona whaasoa ina ia ngata foi lea ia o iai le foi se mea lelei se mea o whapena ona finangalo le atua wala mai lana upu mana o mia lava i tātou le hawhionga pa ia le atua ai le i atu ina atula i le au na le atua i le nei auli i le tātou mata upu ia ai o le o saunia se talo ia amatai nai fo i le au nanga i le nei auli haleluia bi ia lava o lo mato tua awa e tatau mo no mea ia te o le vi inga o le au nanga le nei o le whangangana na malo ISARAELU wapena ona tatalo matuina atu ia te oelo na amataina talo foi tama i le
puli o le nei ala leo le sunga ya Pastor Mike ma le fatu ya Sarah ma le nofo alo anga le leila ua fio ai le ngata i lea o le au whai ngā luenga o i lato uma o lo ngā lulue i lunga o le nei ala leo lo mātou atua ia iai lo wanga le lei i so o se vaenga i so o se au nanga so o se polkalame lo mātou atua talo tamai le nei au auli e whapena ona tuina atu yo a au le amataina o le polkalame o le whangangana o le malo ISARAELU le atua lo mātou tama whaftai te le lava i le nei avanoa whapena ona mātou maua ia e whai e fo se au nanga Haleluia mo oe malofina ngalo le atua lo mātou tama talo anga leipa anga le nei polkalame o i latou foi o whapena ona maua mai le avanoa ma whaatanga ina foi le au nanga i tona maota malawa vea lava se me o whapena ona mafuta mai ai lau whanau ia e whaamanuia ia te i latou talo foi tama i le taimi foi te tala ina i lau wafionga pa ia sa tu ina atu ia te oelo mātou atua lau whaunga i so o se upu ele ngata i lea o so o se tautinonga so o se molimau i le nei au uli lo mātou atua tu ina atu ia te oia iai lau whaunga mātou te mana umia lava oia nganga pa ia i so o se taimi i whapena ona whai e fo se au nanga ia te oilo mātou atua sili e le nei taimi tama whapena ona nganga le leila ua whio whamanuia foi i le sunga ya Mike le tua le ngata i lea o le au nanga le Global Kingdom TV le ase me o mana o mia la au na marfatua le ngata i lea o le au ngā lulue sunga foi le whawhia ngainga ia freti marfatua me se o le ainga le alofa tu noa lo mātou atua ia iai lo wanga le leitama talo foi tu ina atu ia pa anga i latou o le amafuta mai Wai foi e fou mai runga le nei ala leo i le nei o i e whaamanuia lo mātou atua. Talo foi manatua lo nu o ISARAELU. Whapena ona iai ia tama whanau a Samoa, fine ia Heroline, mese o le tuangane ia vini lo mātou atua ia iai lo wanga lelei. O i latou malawa o lo whapena ona o foi na foi o latou ola e au na mga lulue tono lo nu iai lo wanga lei talo foi iai lo filemu leo ina au pau Yerusalema anga le lei la o fio i mea malava tama wa mātou iloa o lo o iai lava o e totono lo nu talo tama tu ina tu ia te oele amataina o ngā tutonu se ia o whaiwina o le nei porkalami. Iai a iu fo iai a te oelo lava vi inga. Wai o iai se mai, iai se mana onga, ia talo ia o ngā lau upu e whapena o na tali ai i le nei au uli lo mātou atua. Talo nā tama e ala tu le swaf pele o Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Amene, amene. Hallelujah. Amen. Ia le nonei, ia le whapena ona tuina atuloa i le au ona le atua, ia mo sana saunoanga, ia me se tato mata upu i le nei vaenga le aso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ia, vi ia le atua nei, a tula nei aso, whafo i pere vi inga mar whaftai le atua, le wa uma na whatalofa atu, le tina mau whalofa atu fo i porkalame, ia te o tau malawa e o mwhai o na iai tato porkalame le nei tū la, i ia ne li whaftai le atua, i no na lofa mano na ngare nei, i o mwhai fo i o tato mafuta, ia i pea ngaru le ea, ia a wā le porkalame, ia wa tofaina o le whamangana o le malo ISARAELU. Ia vi ia ile li, ia whamaru lua tifo i le tato paanga masani, le ngata i paanga masani a le Global Kingdom TV, ia mese foi o wo mai masani ia le kale sia foi mainga ia ona ua toi sui foi fufuanga o le tatu porkalame ia soruru 𝚟𝚑𝚎 le ua mataina i le tulai ale o le kwate te eri tasi na matatu nei ia po le afor tasi le tatu a matai nei
ia se ia pa ia le lua po le kwata se ai le lua ia ona onisi o fuafuanga fo'i ia i maua me se fo'i whaftai le tua whaftai fo'i le pulenga le Global Kingdom TV le sunga ia Pastor Mike ia mo le taria ina fo'i o le whatara ula atu ona o le anganga lava i fia au na pe mo le li'i ia awa le upo le tua ma tatou Porokalame ia o le faugagana o le malo Isaraelu ia lea e whaamarurua tuai ia ai taritonu ia o loo nofo silafia fo'i ia le tatou ainga o le Global Kingdom TV tatou paanga masani ia ono onisi lava o fuafuanga ia tusa ai ma le valauina me se fo'i ia o totono ainga ma le kalesia ia ma le galuega loo galulue ai e faafetaitele lava i le loto faalemālō o le suga ia Pastor Mike ia o mafai ai lava ona talia fo'i ia le manaʻoga faatalaʻula atu e mese o nisi o Porokalame ia sa iai faatasi i lenei taimi ia o mafai ona ioeina ia pe o le Porokalame ua muamua atu ia le suga le faafegaiga mai sa mo ia Pastor Phil ia viia le alii faafetaitele lava ia ona fetuutuuiga lava o avanoa ia e mese fo'i ia i totonu o le aiga e viia i le atua ia au te iloa le ale a whaina tele le lo finangalo ia ona o le tatou taimi ia usui mai ia i le auli ia ai o le tusi le ngawa i lunga o le tatou screen ia o le momono whainga tupu e sifuru mana valve momo e sumar fitu ia lea e tatou te iai le yaso ia e ese le maanai o le upo le ali fia lava le upo le ali i wau te taritono o fionga pa ia o tatou atua whamei o tusi pa ia o marawa e o ngā e awao e awa i e whaatonu e whaapoto i tatou na nami o tonu mai ina ia ato toa masaunia mta pena ina ia le tangata mo ngā ruenga le rei umalawa e ira tatonunga e awao mai ma awai ia ma whaatonu ma whaapoto i tatou i le upo le atua ia pe tatou whaitau ia i tatou whanangolongo i ai o le whaftai le anganga o le atua, whaftai le Porokalame, whaftai le whaalinga, ia o le tatou wala leo, ia o le upu lava le lii, ia le whaatumutumunga o le tatou wala leo ina mwhai, o na whaaso ina ia tangata, e le ngata i le talia o le tarelelei, po le tala inga o le tarelelei a Yesu, a o tatou wangewa i tutono o le tarelelei a Yesu, tatou iai whaatasi i le taritonunga le whaatuatua i le atua, ia mwhai o na le upu lea whaaso ina o le tatou avea lea o tatou e whai makerisiano, whai pēr makerisiano i aso uma o le tatou wola, e le whaatasi lang whaaso ina i tatou e ui lava, ina ua uma o na tatou talia Yesu e whai maali in whaola, a o le upu o le atua whai mai au ngai whawhanga i tatou, whanga i o tatou wanganga, tatou tangata lilo i tutonu, o le upu o le atua e le suia, whai mai o le upu o le atua, whai mai e ma vai le langi ma le langi ala upo e le suia. To uru funga e mangu mutia a le upo le atua e le suia. O le atua le o na nafi o le so e o le wha vavau. Whangu ngana le malo Israelu nei tai au e fia wha mawhaina le mea lea o le upo le o le manu malo. O le manu malo. E pia tatou whaitau iei whawa e ngata ua vai ina iei le tusire nei tai au. O le awa onga le upo le tua mo oe mau mai tatou umalava. Mo mono whainga tupu mtau pasuma le varu fe mo mua e o le whai pasuma le fitu. Wha pēla se wha autu ringa. Whai mai o le e manu mālo le tu taua Isaraelu. E manu mālo le tu taua Isaraelu. Po le tu taua le atua. Atu mai se wha upunga taulata mai. E manu mālo le tu taua le atua. E anango whaku e manu mālo le tu taua Isaraelu. E o ngai le ngata o tatou Porokalame o le whaungangana o le mālo Isaraelu. Ai e ananga mang mālo Isaraelu pe ngō whea tu so o lava i tatou Porokalame. O le winga o le upu Isaraelu ngana e perum tu si ai. O le iai o le atua whaatasi ma ona tangata. O le iai o le atua whaatasi ma fuafuanga le tangata. Wanga i le steimi e a matar fuafuanga le tangata o tu uile atua. Ai umange fuafuanga le tangata. Wale mwhainga koe wala au whaafetai i le atua. Wale aise atua o umange pe o mua ma le tangata i ruma. Ai pe o whaatuatua na i le atua.
pe wa tu le ese le tua ma fa ngalo le tua le winga ngalo upu e ngo fa tu e manu malo le tu tau Israelu o ngalo winga upu Israelu re o nga to tonu wai le tua e fa ka amilo o i do ia tangata ma me umala mo fufu nga tangata ia ma tau ia la tatu tara noa i le nei tai au e fa fetai ile loto ile tua o nga o lo fa pe na ona iai pe ia le no o le tua i tau wa kai mi ngai pe o fa ia tu university atu nei ma le vai aso yon tua atu ele fo tau i tu tonu no o le tua ele fo anga fa pe ka ki ko anga fa tau tu spa ia mena ne ing fa fetai ile tua o le la sa une fa tau tu spa ia fa mai o te fia tara no nei tai au i le manu malo tangata o ngo le tua o le manu malo tangata o ngo le tua ele manu malo Israelu o ngo se la ko malosi ni ai I'm not preaching that okay le o fa pe okay au ina le okay au ina le po le tua ele manu malo Israelu o ngo o le mangai o la ko paremia po le lei o la ko au tau o mea ngai fiso soangi le lei o kapenganga le lei mea tau le lei au tau te le ma toa loto ai mangu malo le nu uria o ngo le ngu o le tua e manu malo foi na tangata ona o tangata o le tua e ai o ia pe a fai ka ngofi fa o nga to tonu le tua i ka ko me fai ka ko fuanga o me umala ve fai me nga ngofa ma tua i tala le fa mai wo mota vita le tari o yese o le tusa na loto mo le loto e muri le loto ta vita i le loto le tua o le fina ngalo le tua o le vaenga mo fa mai o le fasinga ma le fa to ila loina o le fili o le fasinga ma le fa to ila loina o le fili the smitten, attacked and defeated of the enemy. I follow the news il kemingei le tala lava le fa mamafa ele pale mia o Israelu Netanyahu Benjamin Netanyahu o le tala fo ilea o lo fa mamafa ina ele presidente o Amerika Joe Biden ma isi uma presidente ma pale mia ma tai o isi atunu o lo lango inga Israelu ele mga umiang i ISIS ele mga umiang i Hamas or whatever tangata ia e fa ngai le fili a vanga mua nga rela fai chaura de china fai mua e o fai po lima fai mua e o fai po lima na tatu va ia fai mai o fa singa mar fa to ila loina o le fili the smitten, attacked and defeated of the enemy na fai chaura de china fai mua e o fai po lima fa mar ua mawai lea mea, ona fafasia i lea e ta avita ia Filistia, ma whaato i lalo ia te ilato, ma ua whaoa kata, ma ona whaoa aina i Filistia. Ua ia whasia fo i Moapi, ona avea lea o Moapi ma polonga ia ta avita, walato au mai ai taulanga. Ua whasia fo i ta avita ata tesa le tupu o sopa e o atu i a moto. Ina ualu atu o ia e whaatu maula na pule i le vai tafe 𝚟𝚑𝚎𝚘. Ua maua e tā vita na ia te ia o kariota e tasi le afe ma e ti e sol whanua e fitu o afe. Ma au e savavali o tangata e lua se furu o afe. Ua vai e tā vita o vai o sol whanua i kariota uma. A ua whaasawai maana o kariota e se lau. Ua mai tangata o Suria mai tamaseko e fisosoani ia atatesa le tupu o sopa. Ona whaasia lea e tā vita o Suria e lua se furu o afe, ma afe e lua o tangata. Le vai kaura mar fei po se furu mane lua. Ua whaasia foi e apisai le tama Suria e toma e se furu afe, ma afe valu i le vanu ma sima. E se furu afe ma afe o valu. Ma fe valu a o lunga i meneng fai chau pito i lunga le fei po e lima
e lua se fulu lua afe. Lua se fulu lua afe, whapopo mara se fulu afe, ua tolu se fulu lua afe. So tolu se fulu lua afe, male valu. Na vai nei ke mingi le whakua o po se fulu po le lima afe e tangata lau whioti, ia maisi tangata lau manua, e re i o aku i runga aku se fulu po se lua se fulu afe. Tangata lau a whaina i le taua i le taimene nei. O le whaungangana o le malo ISARAELU, o le wha umatia o le fili, o le whasinga, ma le wha ato i laloina o le fili, pe o ngawhai atu. O le ngangana lama lea ale pale mia o ISARAELU le taimene nei, ioe, tātou te alolofa uma lava i tangata. Tau ke alolofa uma lava i tamaiti, nanga i whaika ko whangau. Awangi ave se ina se tasi le tala le whai atu, langa o le tala le 𝚟𝚑𝚎𝚘, pe o ngawhai atu. E le fau tau i tutono ISARAELU. Ma nuu tutua oi. O nuu ia o lunga i Suria. Le tau mai mani vai tafe o wharate. Vai tafe o wharate le kafe ko kongo o Iraq. O lunga la ia Suria. O lunga la ia Lepanona. O lunga la ia Iran. Le ana e whamatala mai i, a o lalo le mua lava whip mua, le tau mai ei Filistia, pe o whai atu o Kataranga, Kasa ngā taimiri ngei. O le awa onga le whaungangana o le malo ISARAELU, nei tai au mo oe mao mai tātou uma lava. O le tangata manu malo, e ilo le tangata manu malo, pe ai uma o ngā whaato i lalo ia, whaato i lalo ina, mafasia le fili. O le fili. Mana tua o le tala lea tua ngā whai i le tangata leo ISARAELU e te alu te mau le vao. E whai oe ma fili o tangata uma. E whai fo i isi tangata uma mau fili. O le mena lea, i a tatou malama lama lelei, a wae leka ki alo rofa uma lava i tangata. E whai mai fo i lesi, awa o ngā. E o le tangata e leo sau fili. Ai a whao ngāra ti a polo le tangata. Kako kilo le iai. Kako vava ai e le news, pe ongo whai atu reversal te, a kako malama lama le tusipa ia, o ngā kako iloa la ia, o ngā whairo tātou whaamasinonga iai. Whairo tātou mawhauwhaunga iai. Ma kako ko whesili, ma kako koe vava ai a tili iai. I le mele e tupu li taimiri ngei. Ai tō maina ia se awa onga mō tātou lava. Nanga o le tangata manu malo le ki whikara ngoa kuai. E whakua ai lo le mangu malo, inga ua kako whako i lalo inga o tātou fili. O le ikuna le ngei o le tātou, o le lalorangi ne kako ke ola ai. E le mawhai o kako whapei o le tūre nā. Le ngu o le atua. Nga whai o kako i ku, le ikuri ngei ai whasi o tangata o ngā awela ia o e wharpui. Ave o e whaasana. Nga ale winga o na utana le whai ato o tangata manu malo, e ke iloa lo mangu malo, inga ua umaunga e whako i lalo inga le fili. O ka koula, o ka ko mana malama le lei, tātou tangata onu ese kau ke mana malama le lei, o le fili, o le tiapono. O le fili o ke mongi o sa kangi manga au. Ai kau ke mangu malo, pe a ka ko loa o na whaato i lalo o tātou fili. O e ita mai, tātou la, e ka ko ke le koe kau aku whapeo kau mai o le lalolangi. Kau ke kau aku ia upenga whaalea nganga. Nanga mea ngā leo pe ua siri a kuai ngā pengi whiki kā kou i le taimire nei. O siri a kuai o ngā whaamungia inga i kā kou i le taimire nei. Nanga ua kā kou careful i mea o le olanga le nei. I mea o le tino o le nei. Ai kau ke kau ia ufutau whaalea nganga neng whai mai ei paulo. Lea tusi a paulo ngā avi e kālesia. Ka ngaka o ngu ese. Ka ngaka whaola inga e ei tātou. Kā kou ke le kau le tino. E ka ko ke kau whaalea nganga. O mawhoi ka umai o tau whaalea nganga. E ke mangu malo la mau mangu malo. Pea ka ko kau winga kau a whaalea nganga. Tātou te ofu wina ofu tau whaalea nganga. Ma ka ko whaako i lalo inga le fili. Langa o le fili manga au. E whaalea nganga fwoi. E le whaalea nganga la le ana poa. A o meo spirit la iki. Mea nganga whai mai paulo a ka ko kau ma le fili. Kau ke whaalea nganga, kau whaalea nganga. Wā kako le liu kako mawhau whau le whaalea nganga. E koe whaale kingo tātou taua.
e un kako koe whaasanga kua le uso ko finge le kua finge kua ngange mar kua finge o tamā mar tina mar whangau ma tangata pe kako kau wharekingo ai kako kau whareanga kau ke role leia e ile nganga le angare e ile nganga le kau ke kau la whareanga e manu malo na tatu taua pe kako lo fa to ina lo fili pa enga no na luo le tatu awa onga nei tai au fai mai o le whaasauina o tā vita e lona atua. O le whaasauina o tā vita e lona atua. God preserved or protected David. O le tangata manu malo, o le tangata e whaasauina e le atua. Whaasauina e le atua. Tangata manu malo nga. Nea lana whai tau e tina, whai upo e ono. Mare whai upo si fumana tonu. Nea tā ua mai ni whaasauina o tā vita e lona atua, whai poe ono, ma whai poe sumana tōru. Ua tu e tā vita leo ngai suria tamaseko. Ua avea suria mapolonga ia tā vita. Ua lātou au mai ai taulanga, ua whaasauina tā vita e lea lii, i mea uma na ia alu iai. Koro. Ona tuule ia o leo ngai e toma. Ma ua avea e toma uma mapolonga tā vita. Ua whaasauina tā vita e lea lii i mea uma na ia alu iai. Whaasauina tā vita e lea lii po o lea tua, po i e ova i mea uma na alu iai. Ai koe kilo lisi whaliliwina o tuspa ia whaapalangi. Whai mai o le winga le upuna iai o le manu malo. Ua manu malo tā vita i mea uma na alu iai. Ona ua whaasauina o ia e le atua. Onga o laenga alu tā vita e tau onga o lona atua. Alu tā vita e tau ma whaatoi laloina ma whasia le fili. O nuu ia ona o lona atua. Whai mele o tara tuspa ia, ua whaasauina tā vita e lona atua i mea uma na alu iai. Nunga i whilisikia o whea lavanga alu i tā vita, o nuu uma, o sulia, mea uma ngalu i tā vita, ma whaasauina e le atua. Whaasauina e le atua, tangata o tā vita i mea uma ngalu i ai. Whaasau mai e le atua, ma whaasau mai le atua, ina ua manu malo tā vita mai nuu ia. Nuu leo Filistia o Suria, mai si nuu uma ngai e lau mai, o risi nuu unga ngai ka mai nuu ngai, ngai li whai upu nga o le nuu unga no whea. Whai upu e, whai mua, se whai tau mara whai mua ngai, kato po kata. Kata. Le nuu ngā o kata, le nuu leo sopa, o le nuu leo mo api, o le nuu leo mo api, o wha le nuu leo mo api. E ui ala o la o paleskinga ke leo le tono mo api, wa na si le fia foi e Vincent ma lise mai la tō umo e tono o le nuu o le tua ma, e ui lava te leo ma fita i tō ngā securities o tangata Palestina. E ui lava ulanga sa ese yaso la, ai ngā mangu malo ina e tā vita le nuu leo mo. Le nuu leo mo api le tau me i, lea ua maua Israel, e o mea taimingi. E ma whainga o i tuos ka pea watu i Israelu. Alo minga o le whaungangana o le malo Israelu, e manu malo le tangata, ona e whaasauina e le tua lana tangata. To maila ia tātou o le o onga upa le tua nei tai au, mo oe mau le tātou wa inga pele, e te manu malo ma o manu malo, e mafua mai, ona o lai ei le tua i mea kau ke whaia. Onga o lai whaasauina i tātou e le tua. O lai maua tātou manu malo mai le atua. E ulava ngā ti ngā tātou, e ulava ngā tātou tau pēr le tau i te mi uma lava, pe ia ngā whai atu, whamore mole, i a tātou malama le lei, e ese lava le whainga o tau ai o i lai tua le lalulangi, ese le whainga o tau ai le nei tua le lalulangi. O le tau ai le lai tua le lalulangi, e le kelengi upu, ai wha kingo lava i le tau whapela, tau whapela. O ingei a tātou, e le tele se tau whapela, ai tele le tau upu. Tau upu. Ai kangona e ku kampea, nanga ese ka ku kaua. O le ki ngā o le kaua lei o lea o whioti mani liu mangungua, le aingi mea ai, le aingi vai, le aingi paua, le aingi mea umanawa. E kai kukusa le ki ngā o mea nei kupu i o, ma le ki ngā o e ma o tangata whaarea nganga, pe a whai sesi sau tala, pe a e ita i sesi.
Pea iai se me whaawelawe ia te oe. Ei se me kam whai whaawai oe. Ion tātou lolo na ia au tātou. E te manu mālo mai mea umar ngā ore tua ina o oe, o re whaareanga o oe, o re whai o lau tala o oe, o mea umar e whai a te oe, e te ti ngā ai, ai te manu mālo ai, ongo rea tua. Whangangana na mālo Israelu tu lala au atu ia te oe nei tai au, nei aso, e te manu mālo ongo rea tua. Nā nana winga le mea, whaatanga la lea tua iau fuafuanga, whaatanga la lea tua i lau wainga, whaatanga lea tua i lau ngā ruenga, whaatanga lea tua i lau pisinisi, whaatanga lea tua i lau wolanga i aso uma, o ngai pui pui marawea i tātou e lea tua, melon tolu, whai mai, o lea lofa ina ma le wha whetaia o tā vita, po lea lofa ngia, o lea lofa ngia ma le wha whetaia o tā vita, whai mai o le vaenga, whai mai the love and thanksgiving to David, whai upo e iwa ma le whai upo sifulu, na whai tau tina whamu. Ua longona e tau le tupu a matu, ua whasia e tā vita a uma a tatesa le tupu o sopa. Ona awina mai ai lea o lona ta lii o atu ramo i le tupu o tā vita. E alofa ia te ia, ma whawhetai ia te ia. Ina ua tau o ia ma a tatesa, ma whasi ia te ia. A wasa wa tau a tatesa ma tou. Wa au mai foi e ia o ipu ese umalava o auro ma a rio ma apa me mea. O le lofangia ma le whawhetaia o tā vita, ma fua mai esea, onga ua manu mālo tā vita i le taua mauna fili. Ai sea ua manu mālo i tā vita i le taua mauna fili, ona sa iai le atua ia tā vita. Mankua le winga le upu tā vita le ngana e Peru, o le pele a le atua, the beloved of God, o le pele a le atua. Whaiwhanango whapea atu ia te oe, ne te fia i mea le atua. Le te fia i whaatanga le atua i rau a inga o fuafuanga, o au plans lava, ma rau taimi atua i whaalu i le atua. Mata por kalame, mai fia whaitauru po le atua, mai fia te auna i le atua, te pese, e te whaitaulanga, e te vivi i le atua, fia te whawa i le atua, te fia fo usita i le atua, mai whaia le ami o tonu a le atua. E mwhaingo whape atu i ate oe. O oe fo matatou o pele a le atua. Pele a le atua. Ma fua la le i le lofangia o tā vita, ma le whawhetaia o tā vita. E le ma fua mai o sisi mea. Mea pēr whaitau tusi lea. Mō mōna fua i ngā tupa sifuru ma le valu. Tango e toi whaitau, ma toi whaitau. Mai whaatanga le nganga o le tua sifa ma matili atu i ate oe. Awa o tatou porkalame tu teimi. Ia o le mea te fia whailo i ate oe. O le alofa ngia o tā vita. Le ame wana alofa i tangata o le nuu leo tau i a tā vita. O ngā lako fili foi lea. Kaimi kele, kaimi o white e na i makau ia nguu ia. Kau. Le uwha alongo tu la sori. E makua ako i lalo ia le nguu leo sori. Fasi mai a kawe makua lalo ia i filiskia. Le da kupu kaimi ngai. E fasi aku lalo i kasa le kaimi. Ala fu feo soi mai lunga le pemonga. Na fu feo soi mai lunga ku i mai i Israelu rawa waku i fika Amerika ma le UNO. Leo le pora i lunga, leo le pora i lalo. A ere sau tonu tuspai. Ia peongo vento i le fou taua i le nuu o le atu. A le ala wa alofangia tā vita. Aisea, o kaka mangu malo, o kaka i alofangia i tangata. Ma whawhetaia tā vita. Wa vaira iei. O mo fōa i ku iai mea ia. Wa tuli atu iei lea tali i ma watu iei. Ma fōa i atu iei mea o ngā ole. Wa alofangia tā vita o ngā mangu malo i le vaenga lea. Ana toi whaitau le tina whai upo e omu. Sorry, whai upo e iwa. Walongona e tau le tupu a matu. Ua whasia e tā vita au uma a tatesa le tupu o sopa. Leo whaibunga, ma whaipuro ela se furu. Ona awina mai ai lea
o lona tali o atu ramo i le tupu o tāwita. E alofa ia te ia. Ma whaafetai ia te ia. Ina ua tau o ia ma atatesa. Ma fasi ia te ia. A wasa wa tau atatesa ma tou. Wa au mai foi e ia o ipu ese umalava o auro. Ma rio ma apa me mea. Auro ma rio ma apa me mea. Wa mai ipu ese umu. E meire auro e kwa makau kia siri auro kai mila. Ke msalo e o mea ke mingi la pisi su e ngara auro. Eli ko su e meire o. Auro ma rio ma apa me mea. Aisa mang manu. Em fai ngo fa pe atu nei chai au tacho por kalami. A fai ke mangu malo i lau taua ka ko kaware ngi. A fai ke mangu malo i lau taua ma lau taua. Nga o mea aulo me ka ke mo. Nga o ipu aulo pa re saua i ke mingi. Mangu malo ar tanga char kuunga ma wala aulo. Saura i e desi mea ngai fa mea. O re aulo ma re alio. Ma re apa me mea. Gold and silver. And the upper mess. Mava. More gold, silver, and bronze. Pa fire. Emang malo. Ai ele emang malo. Nga ore fire. Inga. Ele sa wau do emang. A o se upper mea foi. Po o se adio. A umara va yaso nga loko ina. E o kwaisi mai au mai au kafa e o kwaisi mai apa menga eu kafa e o kwaisi mang malo mai da adio o kwa ku fi ka fa mai da adio na ai ke moi na ai ke faia inga na pa faia ke le manu malo ai ata to manu malo la ni api o ka vika se lo fa mai ai stanga e lo fa mai ai stanga kar fingol ka ko mang malo ni ko anga ko kuri ko anga fa ma wala ko anga fa mangalo pe o le winga ngā taua, ka ko ke kaua le pūrou taua le o tanga, o le pero le anganga. Le upura. Sunu ngā titi o le whamaongi, ko anga i whamaongi. Ai whamaongi ke whalongo kua i rau ngawa le lei. Ai le whamaongi ngai kongolo whawhinga luenga, tono lo a inga ma mea umai ke iei. Ke whalongo kua pe e aro lo a kauro le mea ngā porok, pe kau porok kala maha. Ya, pik falong o foi. Aisha, ele ke loro, o le mere nga o ia mai. Ke kawa i ele a o funga nga o ia se me ai, vai ke wa ela o me nga o. Ele vitau. Ai alo fangia o pe ai, fai le ami o tono le tua. Fai le fa ma oni le tua. Pe ai anga le falawa. Ke lu wa kwa se kia. Aisha, tangore ami o tono le tua. Ai alo fangia na tangata. O le tangata e manu ma lo ila na taua. Vai da yai. Whakatainga nā nera, kanga whakasi ar whakatainga nea. Dainga nā nea. Ai kilo ngi se mea fuinga nea mo kua arua yai le lo manao. Mo aru e lo manao. Ma hai ar whakatainga ruenga pe kong whakatainga o loa. Aru e lo manao mai kilo hei. O lau taua rā reo whai mai. Whai mai le anganga reanga. Ngaoi. Tanga loe ave. Ai rea mese so kilo mai. O mea nga wale ka kia inga. Nga ua koru aso ka kia inga. Whai mai loa. Kanga ave. Ai maoi. Ai whangai ro whangau. Ai ma oi ko ai. Ai fai mere nga o pa yo le tu aua. Nga oi me sa ngoi. Fai mai de so to lusfu. Au ki ngoi. Sa ngoi. Ana na kau. Ma oi ra de wa ku va. Ki kilo yo. Anga le tu. Fai mai le nga ngoi. Oi e fa pe ngoi. Tu ai fai mai ka ave. Na o le ma ka ki nga e de ko ya ko me asis. Eu ar pure de ko ai ka ma ave. Ai mai vai oi mo ar kema vai oi e kuri ai oi era me tau ana dia ai ke mangu malo do nei na tau nga sau do lai sau do lai vai ke sau e fo e ko ele tu ya me ma oi ku sa pe le ai se me fu ile ai mangu malo ile tau ar tino ma dia e ke maua me ale lei mai le ya de sau ngia le tu ma tau ke lo pe nga mara ma ka vi ka iro i no le yo i sau su ale o ke ia kuri me le ka ri sau o ka ri sau san sau le ave me na ma sau le ave esa langa wo o mai le tala o longo mai le tala le ma mo fasi David ma nga au ka ru ia mo i ka mai a ka ko
ika mai tato e manu malo le tangata i le taua ma le tu tau e tau le tangata ona o le atua e alofangia la oe ona wa e manu malo ma o mangu malo ma fua mengo mangu malo onga o la ia le atua e alofangia la oe tangata onga o le atua e whawhetaia fo'i oe tangata onga o le atua a e resi fo'i tu a e mana malama mo mana malama le le tato tu taua maka ko mangu malo la ia a pe sauska ngaka e whawhkai mai pe sauska ngaka mai se mea ai aka ko loa o ka ko mangu malo ngo le atua e ka ko ki whawhkai ifo lava ka ko i le atua e ka ko ki si ia erevi inga i le atua ma ka ko mauki ngoa le atua anga le ai oe anga le ai oe nanga ai whaia mea ongo le atua pe laku sisi whawhkai a oe pe laku sisi e wakse mea ia ke oe pe le laku foi e ke mangu malo a ke maua le roto moa lana vaenga muri vaenga i whara o le manuia o tā vita le manuia o tā vita tara noa mai le manuia o tā vita whai poe fitu ma whai poe valu si whai tau wha manu fitu ma whai poe valu Wa ave tā vita o tarita auro na iai au auna atatesa. Wa au mai iai i Yerusalema. Wa avea foi e tā vita o apa me mea e tele lava mai ki peata makuna o ai o atatesa. Na whai iai e Solomona o le vai apa me mea ma pou ma ipu apa me mea. e taura wha mora mara sifuru wha o sifuru fitu wha o mai Ua whaia tā vita matupu i ISARAELU uma. Ua ia whaia fo'i le whaamasinonga ma le tonu i lona nuu uma lava. O io apo le tama seruia na pule o ia i au. O io se fatu le atalio ai luta o le whai tua i upu o ia. O sa toka le atalio a kitopo. Ma ai me leka le atalio a viata. O whaitau langa i la ua, ma sa vesa o le tusi upu ia. O pēnaia le atali i o iata, na pule i le au kereti, ma le au peleti. O atali i foi o tā vita, o ali i sili i la atou, e vava la lata, ma le tupu. Aleluia. O le manuia o tā vita, o le manuia ngā maua e tā vita, i to tonu lava o le tala rea. Fa umma ile por kalambe pe on faitau atu artina ar fai po fitu ma fai po valu ma fai po sfur ma fas fu limas fu ono ma sfur ma fitu au kangona o kango disi da lo manu ia o ta vita ile ina ta upu da vale ese fulu le manu ia o ta vita le to tonu le o fai upu yang faitau atu artina o le manu ia na maua ta vita o le manu ia o ta vita the blessings of David i vaenga le memo mo fa menga ia te ia pe nga maua mai i le vaenga le o le tau inga wa manu malo me ta o le tarita auro o le apa me mea pa mai na faia fo ta vita ma tupu o Israel uma vaenga nga toru manguia nga toru ta vita manguia nga fa menga faia e ta vita le fa masinonga ma le tomu i lona nu uma vaenga lima o ia ta vita tai au ngo ia yopo le tama se ruia vaenga ono o yo se fatu da tali o ai luta o le fatu ai upua a fa palangi o le kakanga e recording o uma na lo mea o le vaenga e fitu o sa toka ma ai maleka fai taulanga e yang fai taulanga tangata ingo ya sa vesa o le tusi upu tangata ingo ya pe naia mai o le pule rau ke reti ma rau pe leti ma tali o ta vita fai mali sili o le manuia le o ta vita sa mo ma fa fonga mai tato por kalame o le faugagana o le malo Israel o le tangata manu malo o le tangata manuia na nga muri nga o le tangata manu malo o le tangata manuia
Pem fai ngo fa pe atu e manuia le tangata e manu malo I lana I tu taua. O le tauina o lana taua. E manuia. O le kauana le ngu o le atua. Na fo I kau kai miringei. Ke vai ai le kai miringei pe I follow ye the news. Te tonu na ngu o le atua. Na e ke vai ai mea lava le tupu le tai miringei. Ese lava news. Ai te ai mai te tilo ai mai mata ai ya fai tatu te malama fa tasi le upo le atua male tala noa mai o le upo le atua mauki ngoa le lei lava e manuia le nuo le atua pa fonga na langa fe metara le tu se selamo e manuia fo le tangata e ta talo mo le nuo le atua e manuia fo le tangata o le fa manuia I le nuo le atua manuia e manuia la tangata o ta vita onga o le atua e mo fai atu e manuia foi la o e mau onga o le atua fa mangianga uma ia molisi mai I na fa mangianga uma e maua mea o le talita auro o le apa me mea lesi manguia le sawi mo fai o ia matupo Israel uma le manguia ngau ta vita mo fai matupo Israel uma o le manguia la ta vita le la ko fa manga ko kia o e fa o marta por kalame nei chaya o mane nei aso o le manguia la ta vita ele uma ya ka vika na fai mai tana le atu ta vita o solo fa ngau o solo monga ai kupu mai solo monga fa mai tala le atu fa solo monga o le manguia mo fa manguia ko ai yake o ngo ka mau ta vita pare makau kia o le manguia ka vika kau kia o manguia le fai o ia matupu Israel kaka rea nga fa ko ngo fa kwa o mai Jerusalem fa o mo ko er kau fa o no ngalua fa o no ngako o mai do Jerusalem ai sau I fa mai o fai o ia matupu Israel umala o le manguia na ta vita pe ngo fa nga solo mai lona tari o solo monga ko mo o le United Kingdom ko Israel manguia le fai matupu ai manguia foi mo manguia le tatu taua e fai o e matangata taua fai o e matangata ya manaia fai o e matangata e fa siri ina I tatou ngo le atua ai fai mai na ia ngai fai o foi fa masinonga tonu o le nuu o le tangata manuia e fai mea tonu o le tangata fai mea tonu o le tangata manuia e ana fai me le tonu lesi o ngai le yese manguia na e fauringa mai manguia tino na e fauringa mai manguia isi mea ai le manguia ma fofau e le yese manguia ma fofau le ai do ma se manguia le fa le ngana o ngare ya me tonu na yo fufuanga ya me kongo fufuanga sa do le tanga tengo ya yo apo yo se fatu sa toka sa vesa pe naia ma tali yo ta vita manguia muri le tara no atu fai urore tatu por kalame manuia lea o le manuia tangata e ke maua tangata ma o maua tangata ma maua e tatu le fa manuianga tangata pe aka ko kau le taua mane manu malo ma au mai le tua I kongo kako I ku kaua mai le tua I tonu me tatu te fai ai sea kako ke maua I le manuia lea le ise menga mativa ta vita tangata maua uma tangata manuia tangata ke le onge tangata na e ke maua o le manuia le e fai ngoa ise me taulanga tangata taulanga soifua le ye au fainga wenga ka uma yo le fainga wenga le tua nang wo mai ka ko vai kaiminga ka wa ngara fainga wenga le tua ya au na le tua e or ka piamo le fainga wenga le tua e or ki akongo le fainga wenga le tua e or ki un farsa le fainga wenga le tua e or fa sa winga no fo le fainga wenga le tua e or ka paka le fainga wenga le tua kai au fai kaulanga kusi upu au la ko e pulea au kaka uma na vai me alofa tangata le tua a wale tangata o ta vita o le memo ni mo le fa ngana le malo Israel o le tangata manu malo o le tangata manuia a ke maua manuia o malama le tino ma fofa maleanga
e manuia ai tangata umana manuia ai foi mana tangata e whaalango i le atua oe ma o tangata manu alu le yaso e mautino oe o le tangata manu le atua whaftai tele lava i le tu asu tai le avanoa le ie o lau porkalame tai le avanoa le ala leo siri whaftai le avanoa tangata o mawhai ona mai moa ina le nei porkalame whaatangalo nā tau teimi le atua whaalongo i lau upu o umana ngā ruenga tangata o umana whaasoa le nei tai au tu inatu mana lafo atu le atua i le ngā ruenga mana o ngā pa ia whaasoa lau upu i le mea te whina ngalo ai e o lea ele le loto lea ma le loto na whape nā o na whaamanu ia ina le tangata manu malo ia mātou mauti noa le atua o lau upu e le pepelo o ngā o lau awhia o le atua e le tangata i tala pelo ai ai whaamanuia o tangata whaamanuia lau nu o Isaraelu manuia i mātou umalava manuia toenga o le nei aso whamangalo mai so mātou se i ata o ele vi ingai whaavavau Iesu lelei amene ma amene lofa tere atu ia te oele nei aso tato toi whailoa i le taimi masani le wasui me tato porkalame ia mai le tasi ia anga i le lua por tea le titio le lua ia so lulu te tasi whamanuia tere atu le atu e te oe ia ealu mai mauti noa o oe o le tangata manu malu onga o le atua talia le atua whaatanga le atua ma talia Iesu fai maali i mwhaola i rauso i fua malolanga e te manu malo ai pea ia so umo o tutoi o le ola nei whamanuia te ratu le atua o na o Iesu le nei. We love you so much. God bless. Shalom, shalom. Patalo fatu i lau mai moanga sa moa ene nei tu lau le aso. Io paia whale TILAULELEI, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale malo. Au le nei wha manuianga e wha singotonu lava i le nei whala poputonga po le nei company fau ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le wha moe lātou te tāpena ina, tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa, ai me se ai e fito i tonu la lātou o nanga i le nuupa ia i Usalema po Israelu. Verne ia vano tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea po la tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e momoli e tuai wha manuianga i la o tau tau mo whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua ma o i e tau nuu ma i ai tuli inga o le lalolangi i le tala whasolopito. Ma o te matua i o lango ina la o tau tau mo whainga. Ina ia manuia ma maua i lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa i le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma i le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Yesu Kiriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nuupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia i le tausanga ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanu i atu le tau mawhainga a i lato uma o e o la atau aveina ma puleina ma whaafoeina le Alia Tours ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoi le atua ma i o tau manatua o lo i ai le whea ngainga Samoa ma Yerusalema le nupa ia. Whengai ngā lea tua au te whamanuia ia i lātou e whamanuia i lonu. Mai au te whamalaia fo ia i lātou o e whetuu i lonu. Yerusalema i oi mata
o le tua i le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola i le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga i la tau na wha tau nuu ina le malanga i kanana. Ia manuia lau tau wha moe, alia tuas, ma ia alofangia le tua ia wha tau nuu fuafanga uma. Wa utau tape nanga ina i le nei au nanga taua. Wha manuia le tua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Alia Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David del Coso Westerman, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo. And I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country. And I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel.
his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future.